Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Hynmen jong Sonam Raghuvanshi ula suba bakapara jong kadang la ban im namana khatsan sngi omsham lalap din satya ya kamet ladadei bakalayam. Ugoven ubade Hynmen Sonam ula ong baki kinhun pulit kilatre batwat ya ka lakhat sansngi balada dei bakalayap lade ban sma namar baki kinhun pulit ki SDRF NDRF kilahir banwat hanrei omsham layo idak AA ya kapara jong bad ula kentu ya ka sarkar jila Meghalaya ban toget hakata karukam ban lap lada kadang im. Labun sngi layat haduk khat sansngi ngasngo ba lada kalayap lade ban lap ya ka medyap tangna kajingsma. Henry omsham lalap dian AA bat nga kentu ya ka sarkar bakan toket bhai kane yo bakadang im ong Hynmen Sonam. Hynmen Sonam ulo ong ru bakat kum kajing sngo jong ka Sonam kadang la ban im bat ulakam kane kala ban deiru ka kies basya ra bor. Habang apet mga ngayo I bakane ka kies baro kadi ka kies jingsya ra bor ulakam ulo ong bahayeng hasem jong baro kilaling apisa bat sngosi ya kane ka jingja rangai Islam ka Sonam. Nadu bawanra ya kamet yap uraja. Haying hasem kilashuya yam namar baya ka Sonam ompat lap ulaong. Ula benrap badiban ay tokit CBI kenang banlap no ya ka namalabun sngi omsyam nalam. Nga kentu ya ka sarkar bakan ay tino siya ka CBI namar hang ni kiwat bet ya kamet yap handoi kide banyale banwat ya ka yo kadang im ulaong.